srijeda. Rekao da vam se malo javim, a mislim htio sam se javiti još i u ponedjeljak i u utorak. Ali ono, fakat vam nisam imao kaj za pokazat. Dva onak totalno šugava dana. Znači jučer, utorak, jučer, jel? Sam krenuo negdje oko 8. Prvu vožnju sam dobio, koliko je bilo, negdje oko 15 do 9. Sa upaljenim Boltom i sa upaljenim Uberom, to jest Uber X-om i Komfortom. Na kraju, ne znam koliko je bilo, jedno 4,5 sata sam bio, što bi se reklo, na terenu. I završio sa 31 euro neto. A u ponedjeljak isto tak, 30 ili 35. Znači ono, katastrofa. Ali dobro, još malo pa će nova godina i završetak moje taksi karijere, završetak jedne jednogodišnje oklade koju ću vjerojatno dobiti, jel? Ako ostanem do nove godine. Tak da, ajde, bar nešto. Kaj bi vam još čovjek rekao? Evo, zauzeli su mi tam parking, ne znam, možda ste vidjeli. Neki birtijaši. Pa ćemo se ovdje negdje staviti za startnu poziciju. Ajde, u ponedjeljak je čak još i bilo nekih uvećanja, ono, bez obzira na ta uvećanja, nije bila baš neka zarada, kao što rekoh, ali jučer je cijelu večer, znači na Boltu, mislim da ne pričam o Uberu, na Uberu nisam već, na večer nisam vidio uvećanja već, ne pamtim. Tako da, ajde, u ponedjeljak je bilo nešto na Boltu, uvećanja, što nije ništa pridonijelo nekakvoj moje potencijalnoj zaradi. Ali jučer niš, znači jučer sam velim, ono, čekao sam 45 minuta na prvu vožnju. Pa ajmo vidjeti kako će to danas izgledat, a po onome što sam malo gledao, vjerujem da će biti slično koji jučer. Tak da, šta kaže Bolt? 10 minuta do 8, naravno uvećanja ništa. Tako da ga neće ni paliti. Ne da mi se da me onak voza negdje gdje ja ne želim ići i to još onak za neku siću. Ok, kad su uvećanja iznad ono 1.5, 1.6, ma šalji me gdje hoćeš, baš me briga, ali za ove njihove cifre da sad završim negdje, ćemo rađe ovak uzeti ovoga Uber, pa ajde bar možemo birati, prividno možemo birati. Znači, upalili smo se, ajmo reći, čisto za ostatak večeri, da mogu se nekak ravnat, u 8 sati. Da, imao sam isto ovoga, puno ljudi se ovoga žali na ove strane radnike, kao na primjer ovi. Bog, do večer. Večer. Ne, odbili smo 3 vožnje zbog vas. Zbog mene? Zbog Ibelja. Zbog imena. Zbog Ibelja.
Znači... Samo da nije... Muhamed Husaini... Da se ne izgubimo. Ne to nego da je prošao kroz stop. Ja njemu kažem stani, stop, a on stao i završio vožnju tamo 500 metara dalje. Ne, ja sam se izgubila par puta, ali ozbiljno. Vidi svih ove glede. Ali jebančina... Sad sam shvatio, Bujanec novina, kad do mene zove u 12, onda znam da nisam prolupao. Ja mu se javljam. Ne znam kaj bi rekao, 2 ili 3 ih je odbio prije nego što je dobio mene. Zanimljivo je da oni prvo dobivaju ponude ovih, jel, stranih radnika, a onda ti tek ponude mene ili možda nekog sličnog meni koji nije strani radnik, jel. Znači prvo njih ispucavaju, jel. Ali dobro, doći će to sve na svoje. Jer zanimljivo je, recimo evo ja sad vozim uvijek na večer, ne? Zanimljivo je da ih ne viđam više baš puno na večer, ovih stranih radnika. Možda neki omjer, jer uvijek pogledam onak kad idem taksi, pogledam iz te neke moje znatiželje. Pogledam manje više, kogod pogledam vidim da su neki naši ljudi unutra, mislim naši. Bijeli, ajmo to tako reći. Tako da na večer ih ne vidim baš puno, mogli bi reći ajde neki omjer 10:1, ono. Zanimljivo je onda kad mi čovjek kaže dobio sam prvo 3 njih. Čekaj, ono, skoro da ih ne vidim na cesti, ali ti si dobio prvo 3 ponude da te vode strani radnici, da te voze, a onda ste ih dobio mene. Dobro. Jer veli, fakat, evo, ono, od kad su bile one kao neke akcije, policija, ovo, ono, simte, tamte, od onda ih stvarno više ne vidim baš puno. Ok, ovaj friend veli da ih vidi prek dana, da ih vidi, ali na večer ja ih ne baš. Tako da, i ta teorija zavjere, koju sam isto čuo ili mislim da sam čak negdje pročitao, možda na nekom forumu ili negdje, da su algoritmi tak postavljeni da kao, jel, se njima pa ili da im se daje prednost u tim nekakvim vožnjama, da se njih prvo gura. Možda to i nisu baš tako neke teorije zavjere, jel? Tako da eto, dok mi tu čekamo neku vožnju, njih par razvaža. Da, mrtav je ovaj Uber. Krepana mačka. A i Bolt isto, znači nema uvećanja nigdje. Tako da, mislim da sam dobro pretpostavio da ćemo i danas čekati jedno. Gledaj, stigo je neki trip radar. Već ga neko odmah. Aha, za 2,78 € da se vozim 7 km. I onda da vozim stranku 1,8. To dajte ovim stranim radnicima, oni to vole. To njima ponudite. Vam se malo premjestiti. Kaj sad ti čekaš? Ko ste vi biseri čovječ? Kaj nema nikog na taksi stajalištu? Stat ćemo se onda tu malo.
Malo ćemo se sad tu stati. Svi su zahtjevi prihvaćeni, pokušaj ponovo, a bila dobra vožnja. Ajde, prihvatit ćemo šugavu vožnju za 3 eura i nešto. Čisto da se maknemo odavde. O, Waze, dobro jutro Waze, hoćemo Waze. Još danas. Kad sam ja išao, već event i ja sad idem doma i mogu se sad kuće baviti, ali nemam ja sad kuda. Ja stvarno ne znam koga ja sad našao da uleti i da ono sutram je slobodan i da ono kao ide s njim. Baš nisam slobila, ali baš kažem Martinu sam ja lud ili kao ide s njim, kad će ona treba naći. I da je dobila posao mogla je pitat kao I'm feeling the pressure, these are the last days. Demons in my ear trying to twist my ways. Satan on the prowl, looking for a heart to snatch. But I ain't falling for the lies, gotta shut the latch. Shadows in the corners, whispers in the night. Temptations all around me trying to dim the light. But I see the truth, got the word in my mind. Armor of the spirit, I ain't leaving hope behind. I'm fighting for my soul, ain't no time to lose. Battles in the dark, but I know the truth. Satan's got a grip, but I break those chains. In these last days, I'm calling out his name. I'm holding on tight, cause my soul's at stake. Heaven's calling, I refuse to break. Saving my soul from the devil's grasp. In these last days, I'm free at last. Streets are burning, you can see it in the air. Signs of the end, it's everywhere. False prophets. Tu smo, jel? Super. Okej. Da. Vidimo se. Hvala ti mi je vidio. Laku noć. It's everywhere. False prophets speaking, deceiving the lost. But I got my faith no matter the cost. I ain't playing with fire, I'm dodging the flames. Satan's a liar, but I'm changing the game. I got a higher purpose, can't waste no time. Praying on my knees, I'ma cross that line. I'm fighting for my soul, ain't no time to lose. Battles in the dark, but I know the truth. Satan's got a grip, but I break those chains. In these last days, I'm calling out his name. I'm holding on tight, cause my soul's at stake. Heaven's calling, I refuse to break. Saving my soul from the devil's grasp. In these last days, I'm free at last. Yeah, these trials make me stronger, I feel the fire burn. But through the flames, I know it's my time to learn. Angels on my side, demons falling back. I'm saving my soul, never looking back. In these last days, the
Koliko ih ima je. Da. Murphyjevi zakoni. Evo to možete. Tu, da ne smetam. Evo, mladi gospodine. Hvala puno. Hvala vama. Ženja. Evo nas, 8:37, a mi smo već na 10 eura i 30 onih malih. Tako da, ajde. Nije čak ni tako jako loše. Kaj nam veli naš dragi premili Bolt? Uvećanja 0. Idem zapaliti pljugu van. Tak, sad smo upalili Bolt. Pa ćemo se malo rovati tu, jeli? Znači, opet nam je sve upaljeno. UberX, Komfort, Bolt. Pa ono, čisto da vidimo, idemo se rovat nazad prema kvartu. Jer mislim, kaj sad da tu stojim, mislim, isti mi je drek. Svi kažu, ne, moraš se gibat, moraš vozit, moraš, znaš, algoritam te uhvati, znaš, kad se krećeš, znaš. Okej, evo, krećemo se. Krećemo se. Da ne idem tamo po autoputu. Jer kao, nemoj tamo, jer, znaš, tam nema puno baš oko tebe zgrada, bolje ti ono, znaš, među zgradama se muviš. Ajde. Pa nećemo onda otići na ovu Slavonsku, jel? Nego ćemo se muvati ovdje među zgradama. Toliko sam dobio tih nekakvih uputstava od ovih starih, iskusnih taksista. Da onak, knjigu bi mogo napisat, ali pare zaradit teško. A mislim, možda to su neka pravila koja, šta ja znam, možda vrijede samo preko dana. A možda oni ne znaju kako je na večer i po noći, pa onda to nisu onda baš neka onak, nisu neke najbolje preporuke onda. Ja znam. Makar opet mi je čudno, danas sam se s Nedom našao na kavi. Pa bog te baka, ja rekao da, pita me prvo, kao vidi kak je bilo, ono kak ide. Pa rekao kazam, evo, ponedjeljak i utorak, rekao 60 eura u 2 dana. Ma daj, nemoj me. Pa rekao da, rekao ono, pa koliko dugo si bio, sat vremena? Pa rekao 1 sat vremena. Pa rekao 4,5-5 sati, prosjeku ono, izuzmi neku čik pauzu možda. Ma ne vjerujem. Pa veli, evo ovaj kolega isto veli vozi po noći, pa veli u 8 sati vožnje 150 eura. Pa rekao, okej, svaka čast. Rekao, on zna, ja ne znam.
Valjda, ne znam, ne, valjda sam glup, za ovaj posao sam izgleda stvarno jako glup. I ništa, morat ćemo neki drugi posao za koji sam možda manje glup. Izgleda da je stvarno velika banana jer ovaj trip radar istu sekundu nestane kad ti ponudi, istu sekundu, drugi vozač, to ekipa čeka već s prstićem na mobitelu onak i samo hop. A mislim, ako je do tog došlo, onda fakat arrivederci. Koji je razlog tome, da li je previše vozača, da li je premalo posla, a iskreno baš me briga i ne zanima me previše. Gledam ovi iz Ubera opet šalju, preporučite vozača, možete zaraditi 130 € za preporuku novog vozača. Znaš kad bi ti neko preporučio za ovo? Pa da me čovjek zamrzi za ostatak života. Stvarno ću doći do kvarta bez da dobijem jednu vožnju. S jednog kraja grada na drugi. Onda stvarno Čovječe, ovako kad pogledaš, svaki drugi auto je taksi, evo. A ja se čudim tu nečemu. A dobro. Večer. 08 Gdje idemo to? Isuse, na Sljeme gore negdje? Da. Ajoj. Nisam sanjke uzeo. Otherwise, don't even start, don't sway. This could mean losing loved friends and your mind. It could mean a lonely path only you can find. It could mean not eating for 3 or 4 days, freezing on a park bench in the city's haze. It could mean jail, it could mean derision, mockery and isolation, a tough decision. Isolation is the gift, the rest a test of your endurance, pushing you to your best. Despite rejection and the worst of odds, you'll rise above, you'll fight like the gods. Go all the way, feel the fire inside. Right life to laughter, let your spirit guide. All the others are a test of how much you crave to break free from the norm, to be bold and brave. You'll do it despite the scorn, despite the pain. For in your heart you know it's not in vain. There is no other feelings, nothing quite like that. Alone with the gods, where dreams are at. Nights will flame with fire, guiding your quest to ride life straight, to perfect laughter and rest. Isolation is the gift, the rest a test of your endurance, pushing you to your best. Despite rejection and the worst of odds, you'll rise above.
mi je ostavljeno. Okej, mlada dama, kaj je to, keš? Evo ga. Sad će moja tajnica, kaže 4,90. Pa ne treba ništa. Zahvaljujem. Lepo noćenja. Govor. Večer, nisam vam se uspio javiti, ma blokira mi cijelo vrijeme. Ma sve u redu. Večer. Koliko nas ima? 100? Malo nas je, ali nas ima. Mislim, imam ja mjesto u gepeku, ako Janke smo mi. Mršave. Kam Nije si imaju ko jedna. X. Tibona. Cibona. Znate kaj me zanima? Zakaj neki taksisti imaju takvu kamericu? Za sigurnost? Jel kao u smislu... A ono, ako se kaj dogodi, nema mi sudac kaj reći. Ti si kriv. Da. A čekaj, jel ova snima i nas, ova druga? Snima sve. U smislu kao... Na mjestu. Aj, slika! Ja karte nisam uzela! Kaj, treba stati? Ja molim nisam znati! Hoćete da vas tu pričekam? Joj, molim vas. Super, što može najbrže on meni. Mogu bi ja zvati Iju. Da recimo da mu spusti. Ajde, neka se spusti sa voza, da. Daj zašto. Da. Ne znam gdje je moram ja nagaći taksi. Jel ga imaš, to je jedino pitanje? Imam sve dobro. Jel vam se ikad nešto dogodilo? Na svu sreću još nije. Sve ću vas ubiti, ja sam jedina koja je poljela karte. Karte si podsjetila. Da, evo vam. A kaj se događa danas tamo? Brucijada nam je. Aha, opa. To bi onda ja mogao bi prši ako brzo. Profesor možda. Profesor filozofije, reći. Da. Top, umjesto Kulenovića. Imate i svoj stolak ste profesor, tako da fino vam bude. Cugu plaća vjerojatno faks ili tako? Da, svima osim nama. Mi plaćamo i faks i cugu. Ajoj. Kako mi je nepoznat da ovaj djevoj je čovječe. Evo, brzo si čovječe. Da, Iva je doletija do dole. Bravo, mali. Znate šta ti vidim? Ma, ja mislim da su to sve tvoje noge prese. Duge noge, zaigrane. Sve svojim kartama danas stoji. Znači oni su palicu glavom. Lupa karta. A gled pa kad vidim se mala. Ti ćeš dat manje, još ti ja dat pa ćemo vidjeti kako ubrzalo što ti to može to. Vidite cura, ovak smo tu. Gledaj sad moju ruku. Vidite, ovo je tu. Molim te. Znači male. Of how much you crave to break free from the norm, to be bold and brave. You'll do it despite the scorn, despite the pain. For in your heart you know it's not in vain. There is no other feelings, nothing quite like that. Alone with the gods, the dreams are at. Nights will flame with fire, guiding your quest to ride like a string, to perfect laughter and rest. Isolation is the gift, the rest a test of your endurance, pushing you
ili bila samo da stanu u Čekaj, to je Klipe? tu... Može tu na stanici? Može, ovdje ću kreću iza tramvaja. Mlade dame, bila mi je pučka svečanost. Nama također. Lijepo se provedite. Ovo već dugo nisam čuo. Uživaju kad jest. Hvala. Doviđenja. Je, na karticu, na karticu. Doviđenja. Bog. Ugodna večer. Hvala. Doviđenja. Bog. Ništa. A dobro. A je. Večer. Like a wild beast, took everything, tore it piece by piece. But somewhere out there in the rain, I know you're calling out my name. The sky is broken, the sea is high, but I'll keep searching, I won't say goodbye. Through the wreckage, I'll fight the tide. I'll find you, baby, I'm by your side. I hear your voice in every breeze, calling to me from the shattered trees. Though the world's been torn apart, I'll follow the beat of my mother's heart. In the eye of the storm, I'll find you again. No matter the cost, no matter the end. Through the flood and the fear, I'll keep you warm. I'm coming for you. In the eye of the storm. The streets are rivers, the sky turned gray, but I'll keep pushing through the fray. Your tiny hand I'll hold once more. We'll be together like we were before. I can't stop the waves, I can't stop the rain, but I'll walk through every ounce of pain. The thunder's loud, the louder still is the love that drives this mother's will. I see your face in every flash, through the lightning's blinding crash. I'll tear the sky apart to see the one who means the world to me. In the eye of the storm, I'll find you again. No matter the cost, no matter the end. Through the flood and the fear, I'll keep you warm. I'm coming for you. In the eye of the storm, I can't stop the waves, I can't stop the rain, but I'll walk through every ounce of pain. The thunder's loud, the louder still is the love that drives this mother. Mlade dame, mi skoro stigo smo. To je tu, jel tak? Nemam pojma, mislim. Happy birthday, evo, to je tu. A, keš, jel? Okej. Hvala. Lijepo se provedite, Bog. Hvala.
večer. Dobro večer. Ajde, možem samo utekati. Aha, kofer, nisam vidio kofer, sorry. Ja moram malo pomerim nazad, izvini. Dobro večer. Večer. Kako ste? Pamtimo i bolje dane, ali ne smijemo se žaliti. Tako je. Kako ide posao? Loše. Isto pamtimo i bolje dana, loše. Di idemo mi? Idemo ka nekom McDonald's. Gladni smo, ništa ne radi, pa onda Ajoj. do tog Mc'a. Evo, pol sata još, ja mislim da do 12 rade. Ovaj valjda radi do 1. Nisam 100% siguran. Ja mislim da ovaj radi do 1. Jeli, Lale, si potvrdio da do 1 radi Mac? Da. Tako piše na Google. Piše da je. Find you again, no matter the cost, no matter the end. Through the flood and the fear, I'll keep you warm. I'm calling for you in the eye of the storm. In the eye of the storm, I'll find you again, no matter the cost, no matter the end. Through the flood and the fear, I'll keep you warm. I'm calling for you in the eye of the storm. Hold on, I try, hold on, I'm almost there. Through the darkness, I'll find where. In the eye of the storm, I'll find you as Lord. We'll stand together on that shore. The winds may try to pull me down, but nothing can break this love I found. With every step I get close to you through the chaos. Imam ih tipa 200. Znači ono, nisam ih skupljao nikad. A jer nešto Ala Ford nekako mi to bilo kao satirična kritika modernog vremena, la i ostalo. Onda mi nekako se bilo, ne znam. Ma ne, okej, ali kažem ono, kupim ih, ali ih ne skupljam. Mislim ono baš, dok sam za ove ostale daj mi sve. Gospodo, ja mislim da mi stigo smo. Stigo smo, ovo radi, bomba. Čak i radi, da. Ne bude više. Kao da mi sreće. Čekaj da vam pomognem sad. Reci mi kako plaćamo? Aha, keš je ovo, da. Keš? 4,77 kaže. Halo? Ako vam dam 100 eura, ali imate mi vratite? Ne. To nemam. Onda će momci to da reše, pošto drago mi da smo se vidjeli. Ti si se izlažiš tam na Interliberu ili... Ne, komentarišem ovo, gaming. Aha, pa možda se vidimo tamo, ja sam mislio jedan dan malo prezujati. Zapamtio sam bradu, zapamtit ću. 4,70. Okej, čekaj, vam pomognem s prtljagom. Znači, Bolt mrtav, sad je koliko? 15 do 12. Uvećanja njente. Tako danas smo za Bolt odvozili samo jednu vožnju. Ali smo zato na Uberu, šta, 39 eura 16. Od 8 do 12. Ali dobro, ajde, stao sam tamo gore u onoj planini na kavu, pa sam isto jedno pol sata bio. Tako da kažem.
A mislim, ne mora ni biti uvećanja, ne mora... A daj mi vožnju za vožnju. Idem. A ne idem ti u veliku mlaku za 3 eura odavde. Ne se ljuti to. Tako da ajde, da je ovo vožnja za vožnjom, okej, evo, ali... Nije. Ja mislim da je vrijeme za čik pauzu. A budući da smo tu blizu ove moje start-finish pozicije, ajmo onda tu. Stat ćemo tamo na neku čik pauzu pa ćemo vidjeti ili će nešto zvonit, neće zvonit. Bolt i dalje štrajka. O! Uvećanja. No. O, od 1 do 1.3. Ovako, čik pauza. Aj nožice malo da protegnem. Nisam više tako mlad, jel? Evo da mi se Bolt ne naduri, uzeo sam neku vožnju od Bolta. Pošto se Uber malo odmara, ima jako puno posla, pa se mora sad odmarati. Sad sam se sjetio. Tako da smo uzeli neki Bolt, 5,8 eura bruto, bar im je tu blizu, ono, šta kaže, koliko smo daleko? 300 metara. Večer. Touchdown in Kingston, felt the breeze, found his peace among the palm trees. Oh, Jamaica's sun, the ocean blue, he found his paradise, a life brand new. No more rush, just nature's call, in the island vibes he's got it all. He walks the beaches, feels the sand, a gentle rhythm guides his hand. The mountains whisper, the rivers flow, in the sweet land his soldiers grow. Oh, Jamaica's sun, the ocean blue, he found his paradise, a life brand new. No more rush, just nature's call, in the island vibes he's got it all. He walks the beaches, feels the sand, a gentle rhythm guides his hand. The mountains whisper, the rivers flow, in the sweet land his soldiers grow. Oh, Jamaica's sun, the ocean blue, he found his paradise, a life brand new. No more rush, just nature's call, in the island vibes he's got it all. The reggae beats, the island sound, in every tune his heart is found. He sips the rum, the stars above, Jamaica gave him life and love. Now every morning, with the sun so bright, he thanks the day for the simple life. No more worries, no more pain. To smo tu negdje ili... Da, malo naprijed.
Zadnji ulaz. Ovo je tamo? Da. Ovdje vidite. Ok, mladi gospod. Hvala puno. Čekaj samo da se maknem da smijete stupići. Eto ga, laku noć. Laku noć, dobra večer. Hvala također. A evo nas. 12:40. U Mikuliće. 12:40. Od 8 smo u pogonu. Pola sata sam tamo bio, rekao, jel, stao u onu birtiju. I evo nas, sad smo na 55 eura. Što je onako naspram ponedjeljka i utorka. Evo nas, došli smo od Črnomerca do startnog mjesta Bananko. Koliko je sad? 7:01. Ajde, stat ćemo još zapaliti pljugu. Ak kaj dođe, super. Ak ne dođe, zatvaramo butigu za danas. 1:04 minute. Čik, pauza završila. Vožnju nismo dobili ni na Uberu, ni na Boltu. A baš da mi se da tu kampirat. I ne baš. Ajde, još 5 minuta. Makar znam da neće biti ništa, ali ajde, da ćemo mu još 5 minuta fore. Pa da vidimo. Ajde, idemo još uzeti 3,90 €. To iz Rapske do Palmotićeve. Ak dobijemo još kaj, super, ak ne, dosta za danas. Večer. In his island paradise, he's born again. Oh, Jamaica's sun, the ocean blue. He found his paradise, a life brand new. No more rush, just nature's call. In the island vibes, he's got it all. He's free, he's home, no need to wander, no need to roam. He found his heaven by the sea. In Jamaica, he's eternally free. In Jamaica's arms, he's free, he's home. No need to wander, no need to roam. He found his heaven by the sea. In Jamaica, he's eternally free. Da možete
tu proći nije kroz aute. Evo ga to. Molim, lako proći. Daniel. Yeah. Hello, Daniel. Hello, you are Marco, yeah? Very nice to meet you. You are Marco. Yes, yes. Yeah, okay. Yes. I see your English is good. Well, it could be better, but No, I know your English is good because you are from here. how do you know? I'm kidding, that was it. Can you just remove Ajde ga gurni. a little bit? Thank you very much. Thank you very much. Sad ćemo onda engleski ili hrvatski? Znam da je hrvatski, ali to je doslovno kao glumio. Glumio? Da, glumio. Pa ko ne glumi? Svi mi glumimo. Tako je. Pa je, Rekao je i Shakespeare. Nego? Ja sam baš kao javno glumio. Jel? Šta, televizija, kazalište? Sad kad sam ušao sad u auto. Aha, to! Pa mogu reći da je bilo okej. Ok, Tako da ja da mislim... skratimo, nemam puno vremena. Ko ti je najdraži glumac? Ja sam ti te sve glumce otkačio, nemam Ok, najdraži ko glumce. ti imaš, ako sad recimo umireš, Dobro? reći koji bi zadnji film pogledao i zadnji tvoj obrok tvoj, ali film pogledao. Film ne bi nijedan pogledao jer sam ti otkačio sve te programiranja. Dobro? A kaži što tvoj je? obrok. Pirošku. Pirošku sa sirom. Ne, zadnji obrok u životu. A, pirošku sa sirom. I možda pomfriju. Čekaj. Mogu tak. Zakaj? Zato kaj, recimo, kad si bio mali, Dobro. kaj ste jeli doma, ono kad je bilo, barem blizu, bilo kao da, za Božiće i to, kaj piroške ste jeli. Francuska salata je bila. Šalata se kaže u Božić. Zagrebu. Pa šta znam, kaže se svakako. Dobro, zezam se, naravno. A kaj bi ti jel? Zadnji obrok. Pa da. Ćevapi? Ne. Znaš kaj bi ja ne bi niš jeo zadnji obrok. Ne. Da. Praznog želuca otići pred ovog glavnog. Kaj ne postoji kaj tebi. Ma jel? Ha. Ne, evo, baš sam si, ja sam... A onda ni virusi ne postoje, jebi. Kako te imam već? No. Pa ne vidimo ni jedno ni drugo. Ali posljedice jednog i drugog vidimo. Samo pitanje je da li prepoznajemo. Ja prepoznam da si ti čovjek kojem se ne da oponirati. Da se zakrebe. Ne da. Staviš 10 eura, možeš oponirat koliko hoćeš. Tako mi posjećaš na ovog mog frenda, znači isto slučaj. Isto. Je li isto neki teoretičar zavjera? A nije. A onda ne. Imate isti možda. Kak je biznis, jel idao je jebeni biznis ovo vođenje? Ne ide. Ne. Preveć nas je. Da, vidim, znači više ima ovih taksija nego ovih. Skoro, da. A još je došla i hrpa ovih stranih. Treba malo zaraditi nešto para, da baš ne dođem praznog džepa doma. Dobro, nešto pravo. Bog ti hvala na možnji i na razgovor uopće. Mladi gospod, bila mi je pučka svečanost. Gospodine, hvala vam na
Čekaj, jel ti to radi uopće? Još malo. Ja sam bio tam jednom. I ti Ali- meni hoćeš u nepoznato. Ali ne, čekaj, ti ješ u ovaj kupe. Da. Ali to ti ne radi koliko se Nije meni to tamo. čini. Ne, to ti je ovo tu. Evo viš K. Stvarno. Viš K. Odi malo, rekli smo mi, odi malo, Ali što meni- moramo zareći dupu. Ali meni se čini da ti to ne dela. Stvarno. Ti si upravo. No, Možeš nema sam, ničeg. da me vojiš dom pa nam platiš. Čekaj, ajmo onda. Ajde dodaj na aplikaciji, dodaj samo još ovoga svoju adresu. Pa čisto da to na kraju onda sve naplati. Jebemo Miša, kaj nisi gledao prvo ovoga negdje na netu, jel to Ja radi, nisam. ne radi? Imaš ono dodaj vožnju ili dodaj oder, ništa. Ja isto sam čorav. Sam malo, čekaj, prvo da vidim gdje je ova vožnja. Nešto čekaj. Ovo ne radi. Ovo ne radi. Koje? Ne, mislim samo kao ponavljam da ovo ne radi. Uber. Services, account. Imaš sada, kao Evo ga, sada. evo ga. I onda imaš add a destination ili nešto. Head right, evo ga. Start it. Ne, sad jesi još na... Zero. Ne, moraš sadašnju vožnju otvoriti, onda nju možeš. Dobre. Ajmo to zajedno. Jer na Boltu ja mogu promijeniti, ali na Uberu ne mogu, može samo Mislim da stranka. kreneš s Ubera. Čekaj, Golf. Čekaj, možda tu ovaj plusić? Ne, čekaj, ovo dole je bitno. Ne, ovo je plusić. A, Ovo je plusić. okej. I sad imaš tu... Stop. Da stop. I sad dodaš svoju adresu. New price? To je to? I to je to. I klop. Sad je ovaj meni to dodao. A ne moram razmišljati kam točno idemo. Jel ti dodao? Je. Dobro. Okej. Znači ćeš sad je ravno, full ravno. I onda ćeš sad na benzinskoj. Ako Kaj pljuge? možeš sad. A da. Ajde, bomo stalo. Mislim, naravno da nek se to naplati, ne? Ma je. Sve moramo naplatiti, jel? Ne znam ako si skužio ili nisi, ali danas sve moraš naplatiti. Ma, A to prije nije bila Hrvatska. nije. To prije nisu bili Hrvati. I ja se držim ove, ajmo to nazvat onda stare hrvatske. Znaš ti koliko sad ljudi za džabe vozio? Ne. Da, i bilo ti i njima je bilo divno i tebi. Ali meni se uopće to meni sram kojiš. Da, Neka. a sad, a dobro da je uopće ušlo. Ma jo. Kad ćeš ti, daj neka, A ne, ne. Ili ako ima neki onaj Red Bull ili tak neko govno, evo nešto, kaj znam, ono, energetsko. Ne, baš Red Bull. A, može, ajde, neću odbiti. Nema ovo stranje, baš Red Bull. Znaš da ti je to pokrenuo u biti Hercegovac, Hrvat, koji je sad nedavno umro, da. Pa jebo, to nisam znao. Da. Sorry. Što njega, sam se seli, malo naprijed, malo nazad. Kaj te zeznula? Ne, užasno je bilo. Ili je? Ajde, reci. Znači kada ona me Daj se sam zveži boje, počeo tulit sad. prosto. Znaš niš? Koliko sam the real deal. Nego? I 2-3 cigle na putu. Dobriš. The rain taps on the windshield like a song I used to know.
Headlights cut the darkness, but this highway feels so cold. I'm chasing broken memories, they're fading in the night. Thought I left them far behind, but they're always in my sight. Every mile I drive alone, the past comes creeping back. Ghosts of who I used to be, walking down this track. On these rainy roads, I lose myself. With every drop I drown in what I felt. Echoes of the years gone by, filling up this midnight sky. I'm just a lonely driver, searching for what I can't recover. On these rainy roads. Mi sanjkali, to se moj tata sanjkao, na ovom zavoju, kad je bilo snega. A niste išli na Cvrok? Ne, bilo je dovoljno ovo, tad je bilo dovoljno snijega. E, budeš mi samo rekao di si točno jer... Stani za 50 metara. Muških ili Evo ženskih? tu stani. Evo tu stani. Okej! Mladi gospod, nadam se... Prosti ako sam ti još jednom... Nadam se da ćeš sljedeći put imati više sreće s izlaskom. Hvala. I ja se nadam da će me još jednom, da ćeš mi ti pokupiti. A gledaj, znaš kaj, događa mi se često da vozim iste ljude. Stvarno? Da. To sam si baš razmišljao. Često se zna dogoditi. To je dobro, evo, ja sam stvarno mislio... Možeš? Znaš onak, hvala vam gospod, ali Ne mogu van, ne mogu van! ali ne super ste... Da, that is exactly what's happening. Joj, šefe. Ništa, drži mi se. Ne, hvala. Kaj da ti velim, sljedeći put više sreće. A i možda budem opet ja. Znači nisam imam boljeg ovog... Taksistu. Ne, nego kompanjona sam htio. Aha, to. Ajde. Mladi gospod. Ovako me. Kako se ti zoveš? Daniel. Marko. Marko, drago mi je. Nice to meet you. Hvala ti. Ne, ozbiljno, hvala ti. Ako će mi kaj treba, tražit ću tebe ovoga tamo u Telekomu. Šalim se. Ja sam vipovac, evo. Ova konkurencija. A, jedan. Čekaj, ja sam mislio da si ovaj... To je vipovac. Aha, ne, ja sam brio da si ovaj... Kak se zove ovi drugi, no? HT, evo. O, super! Mladi gospod, a kaj za treba, se javim. Ajajaj, ljudi moji, prije nego što ova večer postane jako čudna, mislim da bi trebalo zbrisati doma. Kje veli Bolt, nisam ga već dugo pogledao. Bolt kaže, I'm dead, I'm sleeping, nema me, nemoj me gnjaviti. Eto ga. Ne. 6,7 km da idem po stranku. A nekak mi se baš i ne da. E sad stvarno, ako ne zazvoni tamo do parkinga, onda ćemo se sparkirati i otići lijepo doma spavati. Jer vidim da većina
većina ekipe stoji. Kaj, ništa od Bolta, a? Smeđi u Boltu. Vjerojatno mu je gazda rekao da ne smije upaliti grijanje u autu. Pa ima vunenu kapicu na glavi. Ajde, treba bi ga tankati, tak da, ma neću, ne dam se. Varšavske u Savsku za 2,70 €. Slušaj, ovako, može Sesvete može sad, jedne Sesvete može, tam imam i benzinsku onda usput, to može čak i Dugo Selo, planine ne, ovo gore, Mikulići, Šestine, ne znam, Remete, ne, to ne. Može čak i neki aerodrom, Velika Gorica, prihvatio bi Veliku Goricu, ako je ponuda ok. I to je to u principu. Tako da ove ostale gluposti mi nemoj nuditi. Dosta za danas, zajebancije. Sorry, beep. Neka matematika. Matematika, mislim da smo rekli, Bolt nismo više vozili, poslije onih 11 € i nešto, evo sad ću. Da, to je to. Znači 11,50 €11,50 na Boltu danas i 56 €, 57, 68, znači 68 € danas od, kad smo krenuli, od 8 do 2. Znači 6 sati. Znači opet neki glupi prosjek onak. Ali dobro, ajde. Mogao sam završiti s 30 € kao recimo ponedjeljak i utorak. Tako da ajde, malo bolje. Ljudi, kao što volim reći, bila mi je pučka svečanost. Vidimo se nekom drugom prilikom.